Hello, hello best friend! Mayong adlaw! Kumusta? Ano ba dito sa kan? Sinda ni. Kuan ka na nag anime dress amuang igsoon magulang kay magkuan meron manghagbas meron sa bukid ato taraw bukid best friend manghagbas ta. Ato ta sa atong kalubinan. Namaw pa ni sila diri okay kuan man. Kaon sa daano na gamiton. Aray. Hi guys. Wala. Hi guys. Hello. Sige. Pastora. Sige dali. Sige din. Hi guys, sige. Hi guys. Welcome. Welcome to my vlog. Ato taron dito sa kalubinan, mangwanta, manglamaw ka nang mangwag ka ng butong. May kay ni siya mo blang-blang. Nya manganta sa panani, manghagbas, manglamaw, unsay trabaho nito? Magluto. Sige, bye guys kay kumbati taron. Sharo, manghagbas ra man ta. Hagbas ra na. Sira itong outfit, manghagbas taron. Best friend. Nice anda ko. Matay maulan sa mo. Uboseng. May tanong sa natin. Dito. Diba? Ready na tamo kwan. Huwag kunin na. Kit-kit og kanang daat. Gaido ko. Kit-kit tarog daat. Maayong adlaw kanimo diha best friend ug mao na niyang part 2 sa atong paguli og bukid karon. So wala pa mi naabot sa mong gipadulngan no. Mao na ning naitabo. Gitulak na ni kuya ning kuan kay lugos na magkamas ning yang motor kay na shoot lagi sa lapok. Loy kay motor. Kanang kuan ba kay ni binangga ba kay ni nga motor in town. Nagkalapok. Ano kinabuhi sa bukid. Ano man dyan na. Basta bukid na kaya itong hisgutan. Di dyan makakuan nga way lapok. Lapok dyan na. Sa dili pa ka makabot sa mong bukid. Kung gusto ka madto. Magi sa dyan ka og kasigingan. Aya ka makaabot sa amua. Hoy! Ato mo? Kung sa mo pa doon sa bukid no. Nasugatan na mo ni si Tatay Carlito. Si Maripe, asa si Marites? Na, lagi. Asa mi dirite? Ug sa pag-abot na mo diri sa ubos nga bahin sa mong bukid no, mao jud dayon ning sugat sa mo mga kalapukan. Kalubinan og mao to mong bumba nga kuan ginagamit sa una. Og dinhi padulong mi dito pababaw na mi. Napatay mga lansunis diri makit-an sa kilid-kilid na nga tuan maron ting lansunis. Tulak tag motor guys, tulak ta. Dali. Tulak ta. Maayong adlaw kanimo diha best friend og mao na niyang part 3 sa atong paguli sa bukid. Og dinhi nanukad na mi padulong sa ibabaw og nagdali mi kay patulakon mi og motor. Hoy. Nya nagdali din ko plaster sa akong kuan kamera kay para okay kay dagan mga videohan nato ni atong panghitabo diri nga tulak na ta dito. Tulak. Builo, tulak. Og diri na. Kutas. Kutas nga lingaw. Grabe ko na kay pinakalit nga kuan ba, pinakalit nga kutas kay buylog to, buylog tulak. Perting kutasa. Gawasan dila. Og tuwa na si kuya wa na nakitaan hanaw na. Ang pawalay pa mi diri kay ngurag man to grabe man to kakutas kapoy man kay tong kuan kaning panagsanata makauli ba niya. Tanatan sa atas atong palibot, murag ato ba tanatan talaga mga prutas dito sa ubos. Og dinhi basta kani na prutas sa kilid-kilid makahapit jud ta. Rato. Kuha dayon kuan prutas. To ana. Kay kani basta makauli tag bukid kay na mga prutas sa kilid-kilid makakuha jud ta, makapita-pit ta. Ano man na. Panagsara man dagan pa kay mga prutas Pero gamay na lang na kanang bili na lang na salin-salin na lang na kuha na to na harbisan na.
Dinhi bakay-bakay na ni dire na paningot akong taman. Panarapon akong taman sa akong singot kay marag nagtubod nagtaman kandi nang sabi nang kanang singtanon kay ta. Atong outfit. Kani akong jacket panin tag 5 nga kuan. Pinalit nako. Kay kuan pang kanang tanaw dun ako nga jacket no kay murag pang farm dun yan. Charas! I-farm tour tawo, i-farm tour. Paano man din ni kanang pila naman ka minutes. Taas sa magani. Reklamo na akong magulang kay taas ak kong video. Hello best friend, mayong adlaw. Kamusta? So, mao na ni ato ang part 4 sa atong paguli og bukid. Hangak ning kanang parang sarata makalig bukid. Hangak na kay isa ka. Sauna dagan-dagano na namo. Ngani dagan-dagano na mo ning buntod. Ug samtang lakaw ta padulong sa atong padulungan best friend, magsima-sima sa taog rambutan ug atong mahunahunaan atong mga kaagi dinhing dapita. Kung diin bisag lisod ang kinabuhi, malipayon ug kumpleto mi dinhing dapita. Pero life must go on, padayon ta sa atong kinabuhi, manginabuhi ta para sa atong pamilya. Ug sa dili pa kita maabot sa atong padulungan best friend, moagi sa ta sa Hacienda ni Luzminda. Kay ko naman ni kaning mga kaning nga lugar kay hacienda man diri ang mga tao diri haciendero, charas. Og dinyo makita mao to ang dalan sa kamatuoran og natoy kabaw dito nga mahadlok ta basig masungayan ta ato. Og mo follow the leader ta ni atong magulang si Ate Lalang. Dinhi makita niyo sa farm ni Luzminda ang iyang lansunis nga purya-buyag jud og bunga. Di ba ting lansunis manggudron. Unya natin makita diri nga kabaw nga pinauday pa. Afam kuno ni. Kay puti man daw afam. Og dinhi moagi ta sa mansion ni Luzminda. Ay, sukot dito sa Luzminda magkadung gani ba. Ay ko ano siya kanang karaang balay. Panahon pa sa kapanahunan. Panahon katong mga panahon sa una nga dinhi mitig laagan, dinhi mitig istambayan og dinhi mi permi apason og bunal kay dinhi naman mi magpuyo. Pag maabot diri di na ganahan muli kay indot diri agod mo balay mi diri amo dula kami diri ang Luzminda kauban ako mga kuan nagsan ako sa baby chares di ba nindot kay pang na kanang pangunaon to mga niaging mga kaagi nga mga kuan pa mga bata pa ta nga wa patay buot mo bisag asa ra ta maabot ta. Diba? Dinhi makita niyo sa dinhi makita sa Luzminda diri ka wala diri. Dinhi makita ang iyang kuan diri yang hacienda nga naay daghang kasagingan, naay daghang kalubinan ug naay daghang lansunisan. Diya pa katawa ta diri ka basig mapulan ni ato ang kuan cellphone nga kagubaon nga chares. Dinhi nata sulod nata sa ato ang farm. Sana all. Kana ni kanang kalubinan nga kabilin ni Papa. Kalubinan / bayabasan og naay mahihap nga prutas sama sa lansunis, rambutan, dinhing dapita. Charas. Og nahandaw naman wa ta kaabot sa ilang ting pamunga kay di man gud ta kabiya sa atong trabaho gud. Saan na lang wa tay susubingin ka mo tay kapalit bugas ani maning kamo sa jud tag duty. Ug basta buki na gani ang atong hisgutan dili jud mawala ning bayabas kay dinhi ba nagsugod ang tanan. Kay ging na bitaw og dili mamayabas mohapit jud og bayabas. Tan-awa karon. Kaon ja puntag bayabas. Pero ang kinabuhi kung mao ang gitagana para nimo diha jud ka padulong og mao to dinhi lang sa takutob. Charis. Ay, padayon ta sa atong kinabuhi. Manguhan ta sa bayabas mga unta magkit-kit kita ta bayabas. Istorya unsa ambot siya kung istorya dira. Og dinhi na ta plaster ta sa tuang dinhi ta magplastar, dinhi ta magbudol-budol ta diri sa part 5, magbudol-budol ta diri magluto ta, magkuan, mamunit og lansones, dinhi sila manghagbas og kuan. Abang itong kuan kanang nagigukod og pasgaw da. Iyang gisilaban kay naglagot siya. Dinhi ta plastar ni bana sa akong mangod niya si baby og yang mga anak, dili na kilid sa Tilalang og si Uday og tanawa didto. Si kuya yan na siya giduslitan dra ang buton sa kana pasgaw baka na unsa na.
Mayong adlaw kanimo da best friend, ug mao na ang part 5 sa atong pag-uli og bukid. Og din hinata mo plastar kay dinhi man sila manghagbas. Og sila ra ang mahagbas best friend kay wala man tay dalang sundang. Lisod pod og atong kitkito ning daat nga dili man ta kanding. Og giplastar na dayon ni Kibuboy ang duyanan nga may plastaran siyang pinanggang asawa. Og kini sila Ate Lorna og Uday gisilip-silip ning kamera. Hangtod ilang nakita ang kamatuoran nga nag-anda jud ay abi nilag wala. Og dinhi gitabangan tayo namo ni Kuya og plastar ning among lutuanan kay para dili ta makasab-an sa mga manghagbas ug basin apilon ta og hagbas. Og dinhi nyo makita nga nagtinabangay jud mi diri kay para madali ni atong pagluto ug para madali ni atong trabaho. Og nakaplastar na tawag duha ka lutuanan. Og kay nakaplastar naman tawag duha ka lutuanan. Mupadulong ta dinhing dapita kay nangatkat na sila Uday og Jan sa lansunis. Og nagdala ko og silopin kay mamunita og lansunis og maoy atong sudlan. Og dinhi atong makita nga tuana sila Uday og Jan ni katkat na og naningkamot nga makaabot sa lansunis nga tua didtong dapita. Purebuyag ang lansunis ba? Og kay nangatkat man to sila mamunita og lansunis dinhing dapita. Purebuyag king lansunis. Og dinhi atong makita ang mga nanghagbas nga maos si Kagilok ug ang banan ni Bibi. Og si Kuya Buboy. Dito. Mao nilang area nga gihagbasa. Og mao ning dapita ang ilang gisiguro og hagbas kay kuno lisod isprihan kay patagilid man. Patag pero patagilid. Og nagkuha nami og sako kay among gamiton para makuha namo tong lansunis nga dili maabot ni Uday. Dinhi na munit na si Julia og lansunis. Ug ang sako gisangit ni Kuya sa kahoy kay para dili matagak sa ubos ang lansunis ug masulod ra sa sako. Ug samtang nalingaw mi sa lansunis ug pamunit apod to sila didto nang hagbas sa ubos. Ug dinhi nagkalingaw nako og pamunit aning lansunis nga nangatagak kay tuwa pa man si Uday sa babaw sa lansunis. Og dinhi nalingaw nako og pamunit og lansunis kay daghanag nga tagak nga lansunis. Og samtang nalingaw ko og pamunit aning mga lansunis nga nangatagak, nahunahunaan ako ang among kaagi sa una nga kung kami manguhag lansunis sa una, mangatkat mi og didto nami magkaon-kaon sa ibabaw og ang among manghud nga dili kabalo mo katkat, amo rang hulugan og panit sa lansunis. Ang sungugan. Pero di man may nakakaton god og katkat og lansunis kay kung sila kuya manggod ang manguha sa una og lansunis ug kami magpaabot ng kano sa hulugan pero ang ihulong panit sa lansunis. Og mara po hinungdan nga nganong nakakaton mi pagkatkat sa lansunis kay lisod nang kay magpaabot sa ubos. Ang hulugan ra tagpanit sa lansunis taon. Pero wala na mga binuang ra na kanang mga inigsuon nga binuang ba mga kabuang namo sa una. Ug dinhi lipay na kayo ko kay daghan kog lansunis nga napunitan ug naanay dalhon pa uli. Di ba? Ug Mayo na lang kay napatay na harvest di ang lansunis no. Sabi na kog wala na koy ma-harvest diring lansunis. Chares, ora gyang tinanom. Dinhi nagkaon-kaon na ta. Og dili na ko mangagdasan yung mga untag lansunis no kay kabalo ko tag 10 na lang kilo sa lansunis karon sa punuan mo mamalit. Chares. Og kay taas-taas naman ni atong video ato na ni ipadayon sa part 6. Dito sa part 6 makita na to ang budol fight. Budol. Ug uban pa mga panghitabo sa tong paguli og bukid. Hello best friend. Mayong adlaw kanimo diha ug mao na niyang part 6 sa atong paguli og bukid. Og dinhi atong makita nga nagsindi na ni among kaila og lukay kay iyang sila baning pasgaw nga mikukod sa iya og nagwasi-wasi in taon siya sinina kay mopahit man jud sa iya. Og naada si Kiabuboy. Og sa mga wala kaila kung unsa ang pasgaw no, nahisama ra po na silang pinig apan gagmay lang pud na sila og balay pero sakit-sakit pud na kung mapakan ka. Nya og kung wala gyapon ka kaila kung unsa nang lampinig, pangutanan lang sa imong silingan kay sila may nasayod sa tanan.
Ug para po dili ka malaan ug way silingan, lisod na. Ha? Ug base na sa patamaabot aning istoryaha, dinhi atong makita nga gidabdaba ng pasgaw nga sa iyang tan-aw na dihang dapita nagsayaw-sayaw. Huy, sayaw-sayaw ba? Uy? Sunog ang pasgaw kay paakan si kuya ng hagbas. Oo, matay gisunod man ligapon ko. Basta ang bagang ito pakilit lagi. Dito oh. Sa gilayat ko na akong makilit. Sakit naman ito. Og kay panagsara man ta makauli og bukid, gisulit na namo ning taman ning pagkaanhia. Ug may na lang kay nasi Ate Lorna og yuyo sa ning na sila'y sagol sa butong. Ug makaambit pa di ay taglamaw kay mao po day ilang tuyo dinhing dapita. Og kani di ay pagkaanhia, gisabutan namo nga mag-amotay para mahagbasan ng kalubinan ug nga matiman na ang lubi. Pero wala kay kaamot, tabang kag hagbas. O niya lagi kay wa man tay dalang hagbasay, ako nalay tuka aning dapita kay para ganahan pud sila manghagbas. Pero kay vlogging is life naman ta karong panahona. Hapit ra na pagod ug nahilaw ang kanon kay giuna ang pamunit ug lansones. Kung wa mo kasabot anang napagod nga kanon pero hilaw, rich kid ay ka. Charas. Ug dinhi nagpahulay na sila kay perti namang inita ug gutom na. Ug kay naluto naman ang sabaw sa binaw, mga una kita. Ug ayaw na ko pangutan na ug unsa nang binaw. Kay wapud ko kabalo, adto na lang sa imong lulo kay nakabalo siguro to. Uy, haha. Hindi ko daw. Uy, Kaon ta kaon. hina. Dala. Sige na. Ayaw ko luyo. Ay mga alata. Dari na. Dari. Bundol na. Bundol. Bundol na. Dali natin. Ang plato wala pansin. Kutsara. Plato. Oh, kutsara. Ina mo titol. Di lang sa. Amo kay hunaw. Ha? Tara kutsara niya oy. Unsa man ni? Ugo ni. Ini kita man ito Ay, nais kutsara ni tago. Asa man? Ano pa isa? Dilo man kanon mo eh. Goy. Ay! Ipot. Biyom. Saba. Wala ra na. Ilaw. Hilaw nga pagod-pagod. Ha? Mura. Wag naabit taw. Ilaw eh. Nay sakol. Sakul. Kaya na makaw naman na. May bagaw, pwede ka mahapa ni mo. Oh, kana. Apa daw sa baga? Kaon. Ano naman si ate? Kan. Ate. Smile. Gani. Bayar. Sabaw. Ika sabaw lagi po. Ug sa dihang ni ulan. Hello best friend. Mayang adlaw kanimo diha. Ug mao na niyang part 7 sa among paguli og bukid. Ug kay nihaguros magkalit ang ulan nga pagani ka panghipos sa among kinanan. Nagdali-dali dayon sila kuha og dahon sa anahaw para ilang himuog pandong ug sabay pahipi sa daplin. Ug kay nakadalaman ko green coat, nakahigayon patag video sa mga panghitabo diri. Naniguro jud kog dala og green coat best friend kay katong last namong uli ni kuya nga nagmotor apod mi nahuno bintawon mi sa ulan ug murag piso nga nagpangurog sa katugnaw habang gabiyahe mi. Mao karon naniguro na jud ko kay ang kaisang mali pag maotro Japon dili na mali. Imo na jud ang binuhatan. Hoy, unsa? Hog kay ni kusog naman jud ning ulan nga di na jud mapugngan. Yan hinami dinhi sa dangkahan nila Lusminda kay para dinhi mi mo pasilong.
Ug kining magpasilong na ta, sungugon pud ta sa kinaiyahan kay ayaha na pud mutuang ang ulan nga nakaplastar na mi dinhi. Ug kay nawala man ang ulan, balik ta sa atong area ug asikaso na namo ning butong aron matimplahan ug nibalik na mi dinhi kay nanawag man ni sila nga mag-init og tubig. Aw, nag-init na lang pud tag tubig best friend kay basin kita na hinon ang initan. Hahay. Og dinhi gisugdan na nila og abli ang mga butong aron kuskuson og matimplahan na. Og kay mao man niyang tuyo nila Ate Lorna og yuyo sani nga mamutong sila dinhing dapita, sila ni nangunay og kuskus. Og ako nga video akong gianhi diring dapita, natagbaw pud kog video. Okay. Hug nigawas na ang adlaw diha nga abi na mupadayon na apan nanungog ang panahon og giulan og balik. Nga igo na jud nakahuman sa among gibuhat dinhing dapita. Ug balik na pud mi dinhi sa dangkahan kay ang ulan nagdayan-dayan. Uy. Ug dinhi na mi sa dagkahan nagkatapok og nagpaabot kung kanus amo tuang ang ulan. Ug kay gaulan pa man gitimplahan na ni Ate Aki ang mga nanghagbas og kape aron mainitan ng ilang tiyan. Og pag humanog timpla, giisa-isa naghatag niya Ate Aki kay gipang tugnaw na pud ni sila. Pero bisag tugnaw ang panahon, padayon gihapon tagkaon aning butong kay panagsarani. Ug mao ni ang kinaham namo basta makauli og bukid. Aside sa bisayang manok nga sinabawan, apan wala man tay nadakpan kay nahurot na sa silingan. Huy, ay pataka diha. Ug mangaon sa dayta kay naghinam-hinam nako makatilaw sa lamaw aron di ta maamaw na mao na ni ron. Hello best friend, ug mao na niyang last part sa atong paguli og bukid. Kining higayuna ni nahinay namig ambog best friend kay nag-inday-inday naman ang ulan nga makabasa pud og hinayhay kung dili nimo mahapnay. Ug dinhi na nagpangamay si Uday kay nakahiraman siya og sungkit ug mohapit mi diri sa rambutan kay nanangpit man siya didto sa tagbalay nga mangayo mig rambutan bisag gamay kay maayo na lang naay madalang gamay. Ikaw ray naay gamay. Sa muka. Gilaras na namo ni best friend kutob sa maabot og naginahinay lang mi dira narabay balay sa lampinig basig mapusnig muli nya tang mawingig. Sa nagisagpa? Oy. Labaw pa sa sagpa best friend kung mapaakan ka maong ayaw kumpiyansa. Okay, nakadala naman tag isa ka silupin nga rambutan nga gikan kinampayutan. Sama ka sa mga istorya ay. Balik. Okay, nakadala naman tag isa ka silupin nga rambutan nga gikan kinumpayutan padayon na tag baklay kay mo pauli na kita. Ay! Ug kay ningon man si Kuya Buboy nga nibaha didto sa among giagian sa part 2 na video. Oy, dinhi na lang miniagi sa pikas dalan apan sa akong tan-aw dili man ipikas, lapok lang. Og kani di ay diring dapita mao ni ang dalan padulong sa among eskwelahan. Ug nga kung among baklayon gikan dito sa bukid padulong diri modagan jud og sobra oras kung hinay kang mobaklay. Ug ang akong kadlukan katong tower kay paminaw nako pag moagi ko sa tungod daw mura ko mahagsaan. Nya magdagan-dagan na dayon ko pero inig-abot didto sa balay ilanang ingkar. Ayaw jud og dagan kay magukdan jud ka sa ilang mga ero nga hiniktan ngambot nganong mabuhian kung among maagian. Huy. Ug dinhi atong makita ng among dating eskwelahan kung diin dinhi minabansay ug nakalahutay. Diba? Ug dinhi na nato tapuson ang atong video best friend sa among paguli sa bukid. Ug salamat kayo kay Kuya Rubin kay nakadalikyat pa jud kog simhot dinhing dapita.